Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeke. Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi umdlalo osele ngikhuluma naye bakithi kanti ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo. Ngizothanda ukuthi nje ngiphinde futhi nginamukele bakithi njenganenjwayelo ukuthi kuleli khaya akekho umuntu esimcwasayo, akekho umuntu ongamukelekile kuleli khaya. Uyangena nje nonke nihlale phansi sixoxe lokho esuke sixoxa ngako kulolu suku, nokuthi ngisuke nginethemba ke bakithi ukuthi ngaso sonke isikhathi uma kukhona isihloko esithize safika naso sasesikhuluma ngaso phakathi kwaleli khaya, khona abathola ukusizakala ngaleso sihloko bakithi. Okay, ngiphinde ke bakithi nginikhumbuze ukuthi ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe, niphinde futhi ni-like bese nithena kona ama-notifications ukuze njalo uma ngabe kukhona i-video bakithi esithe sayiqopha izokwazi ukuthi phela nakuwena izoshesha ukuthi besifinyelela. Okay, namhlanje ke bakithi sizokhuluma ngokwemimoya kodwa mayelana nokuthi athi umuntu enene kambe gogo umuntu kamoya usontaphi, noma ababuzayo ngoba khona okuthola ukuthi ngizothola izinkulumo ezinjenganalezi noma imibuzo efana naleyo ukuthi gogo njengoba ngumuntu kamoya iliphi mina isonto engingakhonza kulona ukuze lizokwazi ukuthi lihambisane nento yami bakithi. Ngifuna namhlanje ukuthi ke sithinte leyo ndaba. Okay, la ngizoqala khona ke bakithi ukufuna ukucacisa ekutheni alikho isonto esingasho sithi enene ilona elikhethekile ukuthi uma ngabe umuntu kamoya wena sekumele ukuthi ukhonze kulona, noma wena sekumele ukuthi usonte kulona ngoba mhlambe ilona elingcono, noma mhlambe ilona elenza ukuthi uthi uma kulona imimoya yakho iphakame masishane, noma imimoya yakho isheshe kwazi ukuxhumana yonke into yakho ngokukamoya. Alikho isonto engingasho njalo bakithi. Phela indaba la ifike isuke ibe khona kuya ngokuthi into yakho wena ubizelwe kuliphi isonto. Into yokuqala wena muntu kamoya ekufunakala ukuthi wena uyibhekisise ukuthi wena abantu bakho bafisa ukuthi wena ukhonze kuliphi isonto. Abantu bakho noma ingilozi yakho ifuna ukuthi wena uye ngakephi. Ngizokwenza umzekeliso nje. Ukhona ukuthi kwesinye isikhathi khona umuntu osola ukuthi usonta eweseli. Mesonto weseli lo muntu unayo umoya uyakwazi futhi ukuthi ahoshe izinto zabantu, into yakhe ithola ukuthi iyakwazi futhi ukuthi ikhulume. Angithi yabona, kodwa akasonto ezayoni ngoba uthola ukuthi isikhathi esiningi abantu banokuthi uma ngabe mhlambe unemoya kufunakala ungene ezayoni ngala ungene koZCC. Angithi indawo vele ezinabantu bemimoya. Angithi yabona, khona umuntu okuthola ukuthi kwesinye isikhathi usonta kaShembe. Akusho ukuthi ngobona ungana kaShembe okusho ukuthi uma ngabe usonta kaShembe imimoya yakho mhlambe ayiphakami. Kuya ngokuthi bakithi ngifuna into engifuna ucacisa ukuthi kuya ngokuthi wena ubizelwe kuyiphi inkonzo. Abantu bakho bafuna ukuthi uye ngakephi nendawo. Kufunakala lonto uyiqikelele. Kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi enene umuntu ake ngithi mhlambe usonta nje kaShembe. Mawusonda wena kaShembe kodwa manje ezibonakalisweni zakho ulokuboniswa izinto zaseZayoni, ulokuboniswa abantu abagqoka imfo, uzubone ukuleyo nkonzo nawe kwesinye isikhathi kodwa manje ubuka ukuthi ayikhona. Kanjani ngoba mina ngikhonza ngala, yini mina ngivezelwe ngala. Angithi yabo, uthola kwesinye isikhathi wena ukhonza eZayoni kodwa manje uma ukhonza eZayoni uloku uphupha ubona abantu baseweseli, ubona iyuniform yaseweseli ebovu, yonke into yakho iloku ikhoba ngala. Udiye futhi usudideka manje usuzibuza ukuthi mina indaba ngibe ngikhonza la eZayoni kodwa manje nayo indaba iloku ngikhoba ngala eweseli kwenzeka kanjani. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi umunye uyiRoma noma uyithothi uyiRoma kodwa manje ngiyiRoma nje ngilo ngikhonjwa kwenye inkonzo, lo ngikhonjwa eChibini. Yindaba ngikhonjwa eChibini, ngibona abantu baseChibini, ngibona iy'mfundo yaseChibini kodwa ngibe ngingakhonzi khona, ngibe ngikhonza la. Ngifuna ukuye kutheni ke lapho ila kuyakhona ekutheni uma ngabe umuntu kamoya funa uyibheke into yakho ukuthi
holelaphi ngoba kwesinye isikhathi ukuthi ukwenye inkonzo bese ukhonjisa izinto zenye inkonzo kanti abantu bakho vele bakudinga lapho yila into yakho izokwazi ukuqubuka khona kahle kwesinye isikhathi nalabona bekhona befisa ukuthi wena ubasontele khona noma ubakhonzele khona manje bese uthola ukuthi kwesinye isikhathi thina bese siya ngokuthi mina ngikhulele kuyiphi inkonzo noma ngikholelwa kuyiphi inkonzo bese ugoloza ungafuni ukuya ngala abantu bakho wena bekukhomba ngakhona bese into yakho isuyithola ukuthi sihamba kancane noma isishone emuva ngithemba ukuthi ngiyazwakala ukuthi kuyenzeka ukuthi uthi ukwenye inkonzo kodwa abantu bakho bakukhombe kwenye inkonzo bakithi musu ukudembesela ke kwesinye isikhathi ke bese wena wala musu ukunqaba abantu bakho ngeke bakutshengise into isizathu singekho njengoba bekukhombisa leyo nkonzo bekukhombisa leyo infoma leyo nkonzo bayazi bona ukuthi indaba lokho kwesinye isikhathi nako kugcina thina sekusishaya ukunqaba ngoba uya ngokuthi mina ngikholele enkonzweni ukuthi ngikholele enkonzweni ukuthi angikwazi ukusuka manje ngekuleya nkonzo ucabanga ukuthi wena pho indaba bekutshengisa leya nkonzo lo bebhizi lokho ekukhombisa leya nkonzo indaba kunesizathu nanokuthi futhi akusho ukuthi khona inkonzo okuthola ukuthi abantu bakhona noma mangabe wena ukuyona leyo nkonzo umoya engcwele wehlime ngabe kuleyo nkonzo noma into yakho ngeke unyakaze khona abantu abasindisiwe kodwa uthola ukuthi usindisiwe kodwa ukwazi ukubona into zabanye abantu angani mhlawumbe kujwayelekile kodwa mina sengikujwayele sengikubone kaningi ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayayazi lonto khona umuntu osindisiwe kodwa usindisiwe nje ukhuluma ngoJesu kuphela kodwa futhi ukwazi ukubona izinto zabantu kodwa futhi kuyenzeka nje zonke izinto kusho ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi isithunywa sakho vele singayixwayi inkonzo osuku kuyona ngaleso sikhathi njengoba ngihlezi ngisho ngithi into zabantu azifani khona umuntu osenkonzweni kaShembe unemimoya uyakwazi ukubona izinto zabantu khona umuntu osezayoni khona umuntu ozesisi khona umuntu oseweseni khona umuntu oyiRoma uyiroma nje unemimoya uyakwazi ukubona izinto into yakhe iyafika kuyena ifika ikhulume naye khona eyiRoma uthola ukuthi njengoba eyiRoma vele abantu bakhe babekade bamaRoma vele bamdinga khona akusho ukuthi ngoba nakuso umuntu kamoya sekufuna phuma ngabe saba yiRoma ahamba yokhonza kwenye inkonzo ashiya abantu bakhe lapha njengoba eyiRoma nje ingoba kwesinye isikhathi abantu bakho vele basuke behambisana naleyo nkonzo ingakho ngithi kwesinye isikhathi wena kubalekile ukuthi into yakho uyibheke ukuthi iyahambiselana yini le nkonzo nabantu bakho ngoba kwesinye isikhathi sike silahle sigoloze sihlale enkonzweni kwesinye isikhathi esingafuni abantu bethu bese into zethu zihamba kancane ngoba siya ngokuthi hayi mina ngeke ngikhulelanga kuleya nkonzo angikwazi ukuya leya nkonzo ngizokwenza umzekeliso nje kwesinye isikhathi ngikwenze ngami okay mina ngikhule ngiyizayoni angithi yabona mina ekhaya sikhule sikhonza inkonzo yasezayoni ngokuhamba kwesikhathi nokungena endimeni kamoya kwakasekunqamuka uhamba kwameza ngezathu zabantu abadala kumina ukuthi awome kancane indaba yenkonzo kuba siyafika leso sikhathi ukuthola ukuthi abantu bakho abafuni enkonzweni akusho ukuthi uma ungayi enkonzweni ukukholwa sekuphumile kuwena kodwa abakafuni kwamanje ukuthi wena ke ube khona la uzokhonza khona ngithi yabona bathe besuka basebenzani base ngikhombisa kaShembe bangikhombisa izinto zakaShembe bangikhombisa izinto eziningi ukuthi cha bafisa ukuthi kube khona indlela engizolandela ngayo kuleya nkonzo angithi yabona ngenza njengoba besho angithi yabona bathe besuka khona ngingala ngilandela ngendlela yakaShembe baphinde bangikhombisa izayoni ke manje ukuthi nangalana ke manje futhi ngakhona ngiyadinga okuso ngingasho ngithi mina kaShembe ngiyaphinda futhi ngihambe ngiyezayoni ngezathu zami engizitshengiswa abantu bami ayi ngoba ukuthi kuukuthanda kwami ukuthi ngithi mina engeke kuleli sonto ngihalela ukuyezayoni next week bese ngiyakaShembe angithi yabo mhlawumbe kwesinye isikhathi vele khona bangaphikisana naloko athi umuntu ukwenza kanjani athi uyakhonza kaShembe aphinde athi uyahamba uyekhonza enkonzweni nginezathu zami zabantu bami angithi yabona abantu bakho befika wena baya inkulumo abafike bazikhulume kuwena zisuke zijulile njengoba nami zazi kade zijulile mabefika cha sasifuna ke manje sifuna wenze kanje
wenze kanje wenze kanje. Angithi yabo so ngiyaya ngala ngiphinde futhi ngiye ngala. Angithi yabo manje ngibalansisa yonke into angikwazi ukuthi ngithi ngoba naku batha ngime ngala ngase ngihamba lendlela engala kaShembe mase bese kufika la abanye sebecha siyadinga ukuthi nangala uye bese ngithi mina cha ngoba naku mina ngihleli ngala. Funa ngiye nginezizathu futhi uma ngabe ngiyile khona kunezinto ezenzakalayo nangala mangabe ngiye khona kunezinkulumo futhi ekeke zifika ukuthi cha namhlanje njengoba kade enkonzweni ukuthi nokuthi ngithi mina okay ngiye ngala nangala umoya uthi noma ngisenkonzweni ngala ngizucha khona lento enyuka noma khona lento enyakazayo noma ngingana ngizothi khona lento enyakazayo. So izinto zethu bakithi azifani nokwenza kwethu futhi ngeke sifane. Mina ngeke ngithi landela into yakho ukuthi wena ithini. Lalela abantu bakho bengabe uyifundisa ukulalela abantu bakho bese ungabheki omunye umuntu ukuthi uthini ngoba kwesinye isikhathi sike sisabe ukwenza izinto ozitshelwe abantu bakho ngoba unokuthi uzothi abantu bazokubuza imibuzo eminingi noma bazothi wena ukwenza kanjani lokho ngoba akwenzeki. Ekugcineni awenzele omunye umuntu wenzela wena nabantu bakho nendlela yakho. Anganomyezo kana bakile tekeshoyo ukuthi ekugcineni ngohambo lwakho uwedwa uhambeni lwakho. So izinto zenzayo uzenzela wena nabantu abakuphethe nengilosi kuphethe. So uma ngabe ikhomba lapha ithi hamba ngenkonzo ethize ufike uye emaromeni lapha ufike ukhonze kodwa siyafisa ukuthi ngesinye isikhathi baphinde futhi bese bekukhombisa uweseli uthola ukuthi usuye weseli uphinde futhi lapha emaromeni ufike uyakhonja. Ayikho into okufunakala ube namahloni ngayo ukuthi abantu bazothi abantu sengiyagula yini. Awuguli ukuthi abantu bazothi usuyahlala yini. Awuhla wenza into ethunyiwe wenzela abantu bakho musukubheka abanye abantu ukuthi bazothini bazokugxeka ekugcineni mase bekugxekile wena wakho izinto oyiyekayo ngenxa yabo wena uzoba senkingeni ngenxa yokuthi wena ulalela abanye abantu wangalalela into yakho ukuthi wena ethini. Isikhathi into ebalekile ukuthi zibheke wena nento yakho bakithi. Ngiphinde futhi ngigcizeleleke ekutheni ayikho inkonzo okuyiyona ekhethekile noma ekuthiwa i-right okusho ezinye inkonzo zirong uma ngabe umuntu kamoya. Phela okubalekile uyakwazi ukuthi umuntu kamoya ube yiRoma ube yiweseli uye kaShembe uye eZayoni ziningi inkonzo bakithi ngeke ngize ngiqede uye echibini kodwa uyakwazi ukuya kulezo nkonzo. Ayikho ukuthi mhlambe khona eyodwa okuyiyona yona nkonzo ebalekile. Kuyenzeka ukuthi kwesinye isikhathi mhlambe uzongibuza ukuthi kambe koko yiphi inkonzo engingayivakashela. Angithi yabona since ngumuntu kamoya angithi yabona mhlambe mina bese ngiyasho ukuthi awuvakashe naseZayoni. Angithi yabona mangithi awuvakashe naseZayoni angisho ukuthi inkonzo yaseZayoni sokuyiyona inkonzo okuyiyona ozothi mawungena kuyona kuphela bese kuphakama izinto zakho. Angithi yabo ngoba mhlambe vele ukuyalela kwami mina kusawukuyalela nje into yakho isazokhuluma noma isazokutshengisa wena cha asithandi thina uyeZayoni sifuna ukuya lapha. Ngicathi kuyazwa kuzokele bakithi ukulalela into yakho malana ngokwenkonzo zifune noma funa ukuthi abantu bakho bakukhombisane. Baningi abanezibonakaliso zezinkonzo abangakholelwa kuzona abangafuni ukuya kuzona kodwa abantu babo babatshengisa khona okugcina sekwenza into yakho kwayona ihambe kancane kwesinye isikhathi ngenxa yokuthi uthi kuleyo nkonzo wena awukholelwa noma awukhulelanga usonta noma ukholelwa ukhonza kuyona bakithi. Kodwa mina engizokusho ukungigqugquzela ukuthi landela into yakho ifune lento yenkonzo ifune lento yenkonzo. Isizathu sokuthi ngiyenze le video namhlanje ngoba baningi abantu okuthola ukuthi umuntu sebeyabuza ukuthi gogo iyiphi inkonzo engingasonta yona njenganomuntu kamoya. Ayikho inkonzo ekhethekile. Zonke inkonzo zinabo abantu bakamoya kodwa kuya ngokuthi wena ubizelwe yini kuleyo nkonzo. Inglozi yalelo bandla wena ikubizile yini. Ngicabanga ukuthi kuyazwakala ezinye izinto efuna sizibheke musukuziba izibonakaliso bakithi uma ngabe utshengiswa zona. Landela izibonakaliso zakho. Abantu bakini noma inglozi kwembethe angeke ikutshengise into engekho. Angeke baze bakilahle endleleni bakutshengise nje into engezokusiza ndawo. Uma bengabe bekhuluma into noma bekutshengisa into isuka inezizathu bakithi. Ngicabanga ukuthi sengikhulume kakhulu namhlanje ngizothanda ukuthi ngiphinde namhlanje bese ngima lapho izophinda nje ibonane ngokuzayo.